Боец в синей форме. Дамир готовится вес 40 килограммов. Раимбеков Назармура, Асылбеков Тимирлан, Караколь. Что, Конор? За ними готовится Расцаркунов, Конор, Бишкек, Архипов, Аван, Талдыкурган. Что, молодец, что? Что, жестко, что, Конор? Во! Что? Тебе атасын барбайсың ба? İşte kollarımı işte. Değil kolmu. İşte Konor kaça versin işte ki. Butlar mı işte koldur mu işte izin mi? Bir şey yok bu. İşte. İşte değil mi? İşte korkma işte. Çap toşunu. İşte veysin mi? İşte жесткий. Болевой, get болевой. Get senki болевой. Get. Konor до конца kıl. Kıl до конца. Başta 4 başta. Başta tutmayızın mı? David etsen de barıp kaçarsın. Kaçsın Судьи победу одержал боец в синей форме. Боец красной формы выходит в финал.